elevation picnic farm Hmun nuam khop mai in fa theo roi ve ngai turin ka thu sak cheu ai hu athang ata kwan sol hadam na thingku ngoi ate na oma thut hadam na tila dikzo kang ai mun nom tur zia te hi hey te hi fa te fit deuh nei tan chuan lon te om ni hi khep me ya in ngai zong te tan pon hey thut na te oma in du te tan pon thakop mai fa nei tan pon tui leu ve thei si lo fa nei te tan in ti hlim na te oma hey tol pi pu in buk na tol pasrit ti vel atlem no mama nanga ma se hun nuam tak chu ni hey di official grass ani hi grass tak ani chok rawa athlang te hi moi khop mai ku tu sang dil oma ku tu ku kan zoom nge ku tu sang dil mun ti ango ve khop mai anh cho có bộ rau thật hấp mấy pin spot đằng ngay hết thì official grass lane roll long gì tôi nã rong ball tụt đây ơi video camera kan to sum du di an chom om khop mai lutuk kau ni kita cuan coy tu nuam khop mai khep mai à grassก็เป็นยังไงบ้างนั่นนั่งโต๊ะ elevation picnic farm in Fatenen hun himom mang ve turin zukal ve mol teu anom zia hi imit nge in zuk sim ve teu in shirlawang ti hi ka soi sang amani he ta hi chol na pom ala omani hi
ชักคบไม่เข็บไม่อะข้าที่ส่งข้านี้มังชาเวกูเลย